Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas pričamo o Red Dragon Predator gaming mišu. Ovaj miš karakterišu pored mnogih drugih stvari i čista RGB dominacija, velike DPI mogućnosti, kao i činjenica da ima čak 11 prilagodljivih tipki. Tako da ostanite uz nas, uz mene, bacite like, ostavite utiske u komentarima i uživajte u ovom pregledu. Pre nego što nastavimo dalje, red je bilo spomenuti Red Dragon Adriju, brand koji je omogućio da se ovaj review pre svega desi. Sam Red Dragon nastao je 2012. godine i od tada vlada svetom gaming komponenti kao brand sa najboljim odnosom cene i kvaliteta i mogućnosti komponenti naravno. Ja i sam koristim Red Dragon miša i tastaturu, pa ih samim tim i više nego preporučujem kao najbolji odnos kvaliteta i mogućnosti sa kojima sam do sada imao priliku da se sretnem. Dok radimo kraći unboxing, želim samo da napomenem da prilikom kupovine bilo čega preko interneta, generalno iz prodavnice nebitno, obratite pažnju na to kako je zatvoreno, to je da li je dobro zatvoren isti proizvod. Jer vrlo je važno da obratite pažnju da li kupujete novi proizvod ili možda nešto što je već korišćeno. Dakle, obratite pažnju na to kako je zatvoreno i koji je kvalitet proizvoda koji ste kupili. Kada je u pitanju sama struktura i izgled Red Dragon Predatora, želim da izdvojim par karakteristika. Prvo, sam Predator je veoma lagan, sa težinom ne većom od 2 kg, on ne zahtjeva suvišne pokrete da bi ispunio određenu akciju, što ga čini odličnim za gaming kada u prvom planu govorim o FPS igricama. Ukoliko i vama, kao i meni, sklonost ka održavanju okoline nije jača strana, radovaće vas da znate da je Predator premazan specijalnim frosting slojem, zahvaljujući kom neće biti otisaka prstiju i prašina se neće zadržavati previše dugo. Ovaj sloj, naravno, neće zaštititi samog miša od masnih prstiju, tako da perite ruke posle svakog obroka, naročito ukoliko volite burek i pečenje. Kao neko ko uspešno koristi Red Dragon proizvode, mogu reći da mi kabel nikada nije predstavljao problem. Iskreno, ne volim Bluetooth miševe jer im se baterija prazni pa se ili menja ili puni, a niko ne želi tu pauzu, budimo realni. Sa druge strane, sam kabel od Predatora je fleksibilan i izdržljiv sa dužinom od svega 1,8 metara i kao kod drugih proizvoda nije ga lako pregristi. Imam mačku, verujte mi da je probala. Kvalitet se vidi. Predator ima čak 11 tastera koji se mogu podešavati po volji igrača. 2 standardna klika, scroll button, 2 DPI tastera, 2 tastera sa strane, rapid fire button u gornjem levom uglu i mode switch gornji. Također sa strane ima lagani coating na kojem možete prisloniti palac i na taj način se postarati da miš ne klizi. Samo postolje se jedva izdvaja iz miša, plastično je i garantuje da sam miš neće skupljati prašinu sa donje strane. I naravno imamo donji mode switch. Sve ovo znači da Predator predstavlja raj za MMO igrače, jer što više spelova stane na samom mišu, to je manje ostalo za tastaturu. Mislim da svi to volimo, zar ne? Sa druge strane, ukoliko ste više FPS ili Battleground igrač, bit će vam drago da znate da nikada nije bilo lakše aimati i koristiti rapid fire. Naravno, ukoliko mrzite CTRL dugme kao i ja, možete mu reći zbogom, a crouch asajnovati na nekom dugmetu sa strane. Što se tiče DPI-a, Predator posjeduje 5 osnovna nivoa, 500, 1000, 2000, 3000 i 4000, koji se mogu podešavati na samom mišu, a uz pomoć tastera. Uz pomoć kompjuterskog programa koji se može naći na Red Dragon sajtu, DPI se može pomeriti do čak 8000. Uzimajući sve to u obzir, Predator je zaista idealna stvar za sve gejmere, samim tim zato što ispunjava sve želje. RGB je još jedan od kvaliteta ovog miša. Pored meni omiljenog statičnog moda, koji može da se prilagodi svakoj situaciji, a koji možete da vidite trenutno na slici, postoje i 4 svetlosne opcije. Rainbow, u kome se vidi kako postoje više boja koje se lagano smenjuju, Breeding ili sporo paljenje i gašenje svetlosti u različitim bojama. Pored toga, takođe postoji i Breeding koji je u jednoj boji, na primjer samo crvenoj kao što se ovde vidi, i postoji Flash ili ti naglo paljenje i gašenje svetlosti u jednoj boji.
Za sam kraj želim da vam pokažem kako to izgleda negde na samom kompjuteru. Dakle, kao što vidite u donjem levom uglu je Red Dragon Gaming Mouse program koji se može opet skinuti, kažem, sa njihovog sajta i za početak imamo različite profile koje možete odabrati. Ja idem sa profilom koji dobijem generalno, znači to je bio profil 3, eto, jednostavno rečeno. Samim tim imamo prvo Lightning. I za Lightning imamo različite efekte. Bukvalno možemo kažemo da ne želimo da nam svetli miš uopšte, što realno nije nešto što verujem da većina ljudi želi. Imamo Flash opciju. Flash opcija je opet u jednoj boji. Znači, ukoliko želimo da nam se svetlost pali i gasi u svetlo plavoj boji, možemo to da podesimo, možemo da podesimo jačinu ovde i brzinu kojom će se Flash dešavati. Iskreno, što brže, to bolje. Naravno, ne treba previše brzo, može smetati epileptičarima. Sa druge strane, imamo sledeći koji je full lighted, ili ti u prevodu da svetli u jednoj boji miš sve vreme. Preporučujem ljubičastu, jako je lepo iskreno. I možemo podesiti brightness, na primjer do pola, samim tim dobijemo neku svetlo roze. To već ne volim. 7 color breeding. Šta je 7 color breeding? Generalno to je da odaberemo da nam se menja u 7 različitih boja miša, tako što se polako pali i gasi. Dakle, imamo da podesimo kako želimo koja je jačina svetlosti i brzina samog disanja. Sa druge strane imamo wave. Wave predstavlja jednostavno rainbow funkciju u kojoj imamo više različitih boja, u kojoj se nalaze naravno na mišu, koje se smenjuju bez ikakvog problema. I opet možemo odrediti brzinu i jačinu. I za sam kraj postoji breeding ili ti disanje, brzo, odnosno sporo paljenje i gašenje boje na mišu u jednoj istoj boji. To je što se tiče samih boja. Sa druge strane možemo da customizujemo batone, kao što vidite ima 9 batona koje se mogu customizovati i 2 strelice, jel te gore na dole koje ukazuju na 10. i 11. to je scroll button, imamo DPI mogućnosti, već sam rekao, ima 4000 DPI funkcije, ali može otići čak do 8. Tako da ovde možete podesiti u različitih 5 nivoa koji možete da regulišete na mišu opet koliko želite da ide daleko DPI. Što se samog makra tiče, nemam blage veze šta je. Verujem da može da se izgoogla i da se nađe bez problema, ali to sada nećemo da radimo. Tako da želim pre svega da kažem svima hvala na pažnji, nadam se da ste uživali u videu, ukoliko jeste bacite like, follow, ne zaboravite da proverite Red Dragon Adria sajt za nove produkte i vidimo se na sledećem videu.